ikhetha inkosi amaNazaretha onyazwezulwane. Siyazidinga ezokumonga thina babiziwe ngizoqala la ngo-1980 la ebuhleni umkhulu inyanga yezulu waqaqwaqo kodwa ngizobala wodwa shwi lo wezindawo namhlanje la emva kwami la ngena khona inhlasu umgwaqo osezansi lapha ukhuphuke njalo uzoshaya la phezulu ubizwa umkhulu inkosi langa uJG Road bese kasentha lapha la ngena khona inkosi yamakhosi AK Road ngo-1969 sisekuphakameni ngasengihlakaniphile nje Nkosi phethe inkonzo bashile bavangela ekuseni kodwa khona bakushiyile mhlawumbe ngebona bakhohlile Nkosi langa yayinomama u-68 sebebonke ingane idlulele ku-175 bashilo bavangela ukuthi ithe iyafuna iyabheka okhaleni yangathola muntu yayisithi lezi ingane zabafana nezamantombazane ayifune bese zabe ziyosebenza uzikwazi ukuzondla uthi kodwa sagxoxa sababili nomne wethu ubaba omncane angazi uyena useyobona wabona ubaba omncane njowasila Tereka lapho wayesikhuluma lamazwi ngizowathatha njengoba enjalo uthi maNazaretha ningacabangi ukuthi ezulwini isekhaya konyoko maNazaretha ningacabangi ukuthi ezulwini kusekhaya konyoko uthi impethu uzoyibona iza kuwe uthi lidlihlo leli iziliqede uneyintuthane zungenele umzimba uthi ngubambile umphefumulo uthi sheyivaluke kusala amathaba bese ngokuphinisela umphefumulo maphi esidojini usethi egcineni lapha kuTebetebe wayehlala isihlalweni esingesenkosi lesi sephayini usiyasibamba go left uthi akukho umfene eyohlala la imfene-ke zihlone kathathu ngokuhlakanipha wayengasho ibhabhu wayengasho ichimpanzi noma igorilla wayisho ibhabhu Nkosi usanikuzwile